Nienda kukethia ingi musesia na ndi uthocha tuendeye kilungu kila chatiala vaunenaniani uitu kilunguni cha usili muthenyani wa umuthi ni wikwachoka kana nwende na usoma na kwimanyisia maundu kibathukanio kwisila kilunguni ki na twena wakili wa studio na nienda ndi ni muthoche tuende na unenania okili nenda twambie ba twitu nawe tangi waya kwani thekasia utiwa pe misiwithia umau aibeti ciana ile ciana imwe ni mbingi cia kibeti kimwe ndisikana ni kumata nikiva lakini withia pe kingi twase no example keisiana itheka isu cia ilite kuanigwa ata ni mitalatala yiba ya ilite kuatiweke na wisi kwithia andu nimethwa meikuona me fair kwa andwa onthe yuke mwe yao ila mundu etha na mesi mingi kana ipetile kana depending on how ngai wa mwathi mitake na ipetiana na mali na ciana yu mwe yao aitie mali ya mbea kwanu kwambe koti ni mwenenga mwana mukekala na mukewena mwekala na mwewena koti ndethe ana na mwewanite mwinyonde muradi mwinyonde na mwewena na mwana kana maandiko na matwa copy koti na mwayangi lakini ketha mwene wena na mwai koti ni kenda koti ya mwe mwe wasia kana kila mwana ni mwana na mwana ni wa ithe mwana ti wa kibeti ku koti ambia kwa mali ya mali ciana cia mwene ndia ya mali ciana cia kibeti na waisebu ila tuweta kana kuhusu customer rights kana akia ando ya ciana katika mali ni itheka ita custom ya kamba ya cia mali etwani wechao nomba ndiko etwani wibet ngenda kila kibet kadhani betili mali kanywa keli cia nene ngenda kila kibet kigata kiyaye ciana kiyaye ciana inyo katiba kana betu kithiwe nako nako niko kakabindwa maundu ka chambe andu mambe kuwa na chao musila latumita ADR kana nzia ingi cia kuthinikia mathina memosi kwa mwale akuwa na musi koti ambia ni kwana koti ya ciana ikatala ciana cionthe na katabe ibeti ciithao na cio citalota kana na wai kwato cia ya nenye ta kana lakini nayo saingi koti ni ukaika sisia kaise kasia yo ila maybe ibetisi kwa mali cia nini kwa kwata no ita yonde na maybe no mali no sino kibetinyo maybe ni ya manda wa ibetisi ya mandia na muse wa sio kana mesa kwata kwana kumetumia kwiya yu ko tingino ka ikasia kana andu ameni ngwela ito life interest kana menu ngoma leo ndama kwate monde nenda la ibeti nda cireitebo ibene ya ciana ciekata siosa othone yo muno kikaela mundu wa ibeti wena kibeti kimwe wena betile koti ya cia kila mundu ya mali yake ekwatie sehemu yake enuke mwenye na mwaneni pe kulengi ona kulia ne yapakethwa maybe museo ayona kibeti kimwe okitesiana kibeti chuchu mali yatu yakwanya chokitasia choke ciana kitwelo cia yacho nusu kichoka ye kitwela wa oshiela ya ciana lingi chekata sio kwata kwa yangu tile twasie ciana yisa kibeti kimwe ni muonza na kingi kiina ciana so etwilwa kindu iko kana kianene na imuonza etolota kana kanana wise kwithia share ya mundu umwe yanene na yake kuwitha ciana isi muonza wa kwatanya si kwata share nene kwichao pikibeti ki inayo pia kwa unayo koti pia ni ciana nayo no kokethia mali ti kwa ciana ya customary ni kweli ni ya muse makwatia lakini nayo peke betira mibita kala chambe nija contribute kana nchumisie kindu tatene basoso ni wa maitwa kana maumesia mbui no ndamana maithasia makongelela muse yake kata akawa kindu ini yokoti ni pia nayo ni cia kiu muradi ni waete ukosi mwani ukona kana koti kamba kutwela sehemu ila ya kuekiata wa contribute ye ikaiwa kando ukethia italwa italwa ukanengwa haya pingi wakako na tene ila kindu cietwa ithito ano maingani achao ithito
ino kawa na maybe twase kada andu ni mambe yako kitia itheka na maybe na ithe ni wetiwe no kawa na maybe kada ni matamano lamu kuonda we kata ndawa wathi ko yake thito kwangelekanyo kada chini je kika kuthi manja nayo maleni yo watete andu meba asu andwa mogetha mali wateteiye niyo koti ni siaje pia yo mundu yui ni chawa contribute kusia mali no nende kathi kando sisi la koti siaje although singi the andu maweta na munuka na maino kuse ipo ni ipo ga bakile kathe no kondo na mesi ambio likando kokita andu magambe wacho no mwezi kini na ekie lakini ndo mwiko tini muhimu kwa weta kindu kingi kibathukanya kibathukanya iba ilio yo tho pia kwa na debate kulia kana nondo katiba kala kaimbia kaitie kana ithitu kaitie ando matumie nziengi ya kusuluhisha kana ya kusoi maondwa kwa na ngana neo kana kithito ni chaile hapo kana chaile hapo na yu ulai to kule mno kwetha pai mundu ndeza kuimelia akaikotini akaicha kana koti kana no yetikile chao kithito ketha kana nikimwe akataka nzilano matono tumia tena hizi atumeka kwanza ni kwatia kotilana na ya kamba ya kidhitu ya kotilana pia ya kamba be kulio iba ni withia mutumia tuyanga waya atumia mayani maleo na sana kitheka tunaweta mutumia ndani cia ibeti ciake ile kano itatu kano ciana na ndwithi akimwe kiina ciana na kikire na ciana ni chethiwa na ila tuyita iweto na iweto metho na ciana maile utalika ata thini wa kuania mali no na chini kindo kithetwe kwa binda yasa andu matetekanite yo iweto ne yao na tene kamba manasia kana iweto ne akibeti lakini yo koti ne sio ni siendi na sio pia sia soma meya ona mawakili wasoma meya yonde na twaisia na we kindu kene customer rights twaisia yo kuma watene although watu yatwawa ni mundu muka ya watu yatwawa kitumi cha ichao lagu ya either historical background twaka twa there asomi na mawakili atwa asomia twa saka na iweto yatwa ya kibeti although cha twa iweto ya kibeti cha twa nikenda kiungamia nyumba yao ya mume chatwae wetu kiungamia nyumba ya mume ti nyumba yacho nondo je kitwae na waisha katika sheria kana customs ya kamba ibe titimesi ibe mesi sai ya atumia yote muona akambo yu ndo saiwa mundu okwetwa chalo wa kwangalekanyo mundu okwetwa chalo wa mukene kwangalekanyo ngokwatia andu mo meto mbako no mundu andu mo nda kamba meto ni wa nao na masitwa mai kana mai una yo asomi na twegalia na asoma ndasoma kasomo ya kamba na mawakili twaisa twethe kana eweto kwa kamba ya twewa kibeti ya twewa isi musi wao wa mose ku iweto ya twawa male ambia kwa nyo cyana isenda kwa male ya mutumio siti mali ya kibetiki ku italawa nasio tasiana cia mutumio sio wow na ningi ndeneno no bakungi yu waise pia nayo eweto pia kwe category mingi cia weto kwe ama matwawa masiaite na iweto thitwawa pa ama mkubeti waka waketha kietu kitingwa ume chicha chatwa mundu mukongi we naume asiaye meneke kwange mwaka ukona iweto kana na kamuka chao kayo ona kele tu kana kamwana ukese kwithia iweto kethia ina ciana kabisa aume na ngariko nyambe nani kana le ya tu na ndi aume pe ingia kwa ketha mundu mukana ke ndena tu na ndena aume na kio sweet no alete kutwa either mundu mukongi we na ciana au na lazima pethe bea ciana cia imwana kana akatwa mundu mukongi utecha utesiana lakini o kamusi kwa kikamba na nengwanda uyu kwakulia o kamusi o ko cia yeba musi bo ko kwate ciana musi ciana ici the atecia ona kwa kana mboko kule tena kwa vikavu kini kibeti cha mutumia kina ciana ni chatwa iweto iweto ina ciana iweto yitwa nengi
yora atwana niwe wewe akamba matasi kana mundu okelwa musi wake ni wasa wake ya mandisia kamusi ketha thina ni maybe ni musee uyu na onde wero yetete ile kuthiva nza ya kala musi kakwate achana ba musi na kikamba cyane si yawe wana siao siao wana siao ni siao mutumioso na ni okulia ciana hii ciailo kwatwa ni kiki hata kina kieleke mali si musee cio antu ambe akwanya mali ndetila kwangala twasi ene betile kimwe kesiana na kike kitesiana atu akwanya mali ciana isia weto ikaralota ciana ciake ona thatisi yake thatisi yake we naelewa bau yuko upya yu toa bau ingi yila ngu ya customer rights sia itheka yu katiba kaka mbia kanokie ni onakala ko lakini kitakataka ko ando matai na pinda nako matai ndako tini muno matai se raisio muno tondo kaka mbia kanokie kaka mbia ko kiande mo mama na raisio yu akama akamba nimekwandikwa chao katika hata hicho nondo koti nise kana custom isi asia kana ibeti kana akamba tata kukwata mali ya itheka kana ni repugnant kana ni kuokitana na katiba kwa huyu yumunthi uba mundu maweza ikoti yake ya koti kana mundu mugatando kataito no kubuthia mbai akamba kana no kubuthia customers akamba nondo katiba gatie kwasio na twende na kumina ndeto ya muthia kwa musaisi musiaisia ndimindukeja ni weta kana yu ithita mbai akamba ona mbai lingi sionde no sioti kama na kana katiba gaga imbia na ningo bindo ndo thilie ando monde aume na aka monde mena rights equal katika itheka cia customer kana itheka ila cia utiewa kana itheka ila cia au maitu aitha maitu kwa wesana mwile musie mwesa tumembeza mingi mwigotini mwambe yakukita mutona kana ila mwigotini koti ya kuikwetekela nyao customer isi nondo customer isi ni kukitana na katiba kwa mwithi kotini no sio kathamuka na mwisi kana mwana olongi wa mundu mukana ndo mwana wa mundu ume ku in case kada ni thawe maybe wetu na atia mana mwandikwa na kotini mugekala musi mukewa na kemusi nesa mwanika ningana na ya na muketa na mwinyonda no mwewa na musi koti ndi thaina thina lakini mwe ya koti ya mwe koti ya mwa kemwe ya ola wiguo na ola kila mundu nthe o inywe na itu toko ni yekula ni bikabo ni asanti naindi musiaisia buni botobika muthia wa kilungu kitu muthenyani wa umuthi kilungu chethiwa cha usili nyeni kwendea kiwio cha kwaila twakomana ingi muthenyani wa wakatatu mwendo wa saa 12 na dakika 40 nyeni twa Faith Mackenzie wa Mutunga Tiwanesa.